Wena mfana. Uyaphi? Efipa. Budi inzaba unganayo umfati. Bafati ke wesimelane bayarasa futhi nje bafuna ubhalise yonke into lotayenda utathi yemaka ngosiyami ngisaye toilet. Bathi uyowendana etoilet uthi ngiyokaka bathi inzaba ukake uthi ngiphethwe amasimba bathi inzaba uphathwe amasimba uthi hawa ngathi ke ngosiyami bathi itolo ukake ngo4. Namhla inzaba ukake ngo5 uthi hawu inyanza leyo anginakwadi ke ukuthi inkinga yini kwentwa yini bathi nako ke imvulo yatiko nje ukaka. Mhlonishwa. Yini uyenzile sibhaqa lapha? Hayi man. Akusiso sibhaqa leso wesimelane ngibhaqile. Uyathi uyahema wena. Konlo bhuti ukuyenzela ini? Ngibaleka mina khuzwayo wesimelane ngosiyami kusho ukuthi ekseni kungena inkomo takhe lapha kwami lapha nangisuka ngithatha indvuku ngithi ngiyadiqosha. Naku yathi inkomo ihamba iyongena lapha ngesheka bonfombi yami sebenzile. Nabasuka bashamlilingwane bathi ngilethe emalobolo sibelane ngosiyami nginakwati kimi. uJesu washiya abafundi bakhe bangcwele ekhuphukela endaweni yokukhuleka wakhuphuka wekhuphuka bangcwele asekhuphuka ukhuphuka wehapi lo muntu unyalunga inyanza leyo ngosiyami. hayi babe hayi wesebenzile kunine khuphuka lo muntu udawugcina akhuphuka ngasabuyi solo thina silinzena la enkonzweni. Mhlonishwa Ngiqolise ke ukuphathamiseka bangcwele ngidawuqela munye make angiqalele ingoma ngitakwati kuqhubeka. Hayi thula wesebenzile uphapha kabo wena. Wenyalunga uthi ngumakwabani ngosiyami lekubele akuhlabelele ingoma. Hayi ngisho noma ngabe ngimuphi umfati angahlabela. Yebo ngisho kona lokho uthi ngumfati wabani lokumele akuhlabelele ngobe sabalobola thina labafati. Uphapha wabo wenyalunga uyogijima uyovula libandla unganaye umfati usutawuhlatshelwe labafati baba. Umuntu nomuntu akahlatshelwe ngumfati wakhe. Uqinisile Mhlonishwa usile wena inyalungu. Mhlonishwa niyaqala ukubona uhamba nemntwana. Kanti wesimelane nyalo ke ngihamba naye yonke indzawo ngomshiyi imali phela lesimelane. Mhlonishwe hayi ke siyekeleni wesimelane bathi kudala kutelula ngiko kathe basho kona lokho. Manje ukuphi omunye? Yebo ngithi uyathi ukuthi babili sibe sesiyashelelana ke nasebenzile wathatha munye nami ngathatha munye le ishe yami nje le ngisala lapha kasibongile wesimelane kawubuye sambe lapha emqombothini nje ngiyobhuka ngayo.